Radio jedini fotografiše ljudski govor i samo njega, kao što fotografija jedina omogućuje slikama da progovore. Ja odavde sve vidim, sve prostore i sva vremena. Tužno je to mjesto sa kojeg se vide svi prostori i sva vremena. Tu se ličnost rastača. Vi očekujete od mene ličnost, lik, a jedino što ja mogu da vam ponudim jeste sjećanje na jednu ljubav. Ljubav koja je bila srećna, ali je mogla biti i srećnija. A za to što nije takva bila, dijelom sam i sama kriva. Sve što ja mogu da vam ponudim je sjećanje na jednu zavist koja je kvarila, nagrizala jednu ljubav. Gerda Taro, rođena Pohoriljes iz stare sefardske porodice koja se, napustivši Andaluziju, doselila u Sarajevo. Početkom 20. vijeka porodica joj se preselila u Stuttgart, gdje je Gerda 1911. rođena, zatim u Leipzig, gdje joj je otac bio ugledan trgovac na veliko povrćem, bar sve do velike ekonomske krize. Gerda je dobila odlično obrazovanje, govorila je svjetske jezike, u ranoj mladosti posebno se zanimala za književnost i sačuvala taj interes do kraja života. Zbog tih umjetničkih interesovanja, ali još više zbog nadiruće opasnosti od fašizma, u vezi s kojom se kod nje počinju javljati ljevičarske ideje, definitivno napušta Njemačku i prelazi u Pariz, gdje počinje da se bavi fotografijom. Tu će upoznati i Andreja Friedmana, političkog emigranta iz Mađarske, koji će kasnije pod imenom Robert Capa postati najslavniji ratni fotoreporter svih vremena. Njihova ljubav je velika, ali nemirna, krivudava i kratka. Uz Capu Gerda će i sama postati poznat fotoreporter. Posjedovala je neobičnu ljepotu i izuzetnu ličnost. Jedni su se divili njenoj pokretljivosti, energiji i šarmu. Drugi su u svemu tome vidjeli suvišak ambicije koji se ostvaruje i putem lukavstva. Zvali su je Pekenja Ruja, mala crvenokosa, ali i crvena lisica. Tiše je pola. Samo malo neka. Asistent, izvini, prebaci mi dole mikrofon nije stavio na stereo, ja vidim odmah. Šta da prebaci? Ja odavde sve vidim. Vidim kako u Sarajevu, u gradu iz kojeg sam potekla, velika i crna u ogromnoj betonskoj zgradi koja liči na tvrđavu i kojoj ni avionske bombe ne bi mogle nauditi, počinju da snimaju dramu o Kapi i o meni, o dvoje fotografa. Prvog bi da se smijem. Može li šašavija ideja ikome pasti na pamet? Evo je. Hajde, ja ću ti govoriti, pošto ja to ne znam. Jel dobro? Jel sad dobro? Jel? Ovako, jel tako? Jel tu? Dobro, odlično. Idemo. Drama je stvarno. Zatim se pitam. Fotografija i radio. Zar nisu to dva načina odslikavanja ljudske samoće? Samoće kao najvišeg dostojanstva. Dva načina koja se preklapaju, dodiruju. Riječi na radiju su riječi koje lete, nestaju. Ali to su jedine riječi koje su oslonjene, osovljene same na sebe, kao što zemljina kugla nema oslonac osim same sebe. Radio, jedini, fotografiše ljudski govor, kao što fotografija jedina omogućuje slikama da progovore. To je najčvršći govor, kao što je fotografija najčvršća slika. Ne prima nikakav naduvani subjekt u sebe. Ne postoji opasnost da će se vulgarizovati kretanjem. Ništa joj ne možeš. Možeš je jedino riječima opisati, pokušati opisati. Kao što ja stalno pokušavam da opišem Kapinu smrt milicionara. Sivu, gadnu i običnu vojničku smrt. Ako već nije u blatu, onda je na toj žutoj, jadnoj, smežuranoj travi mesete
u predjelu s prženom suncem i možda tek u nekom svom daljem dijelu koji se na slici ne vidi, poprskanom bijelim kućama. Ta smrt nije čak ni vojnička. Čovjek je u bijeloj košulji s kratkim rukavima, samo preko nje ima uprtača. U širokim je civilnim pantalonama. Fotograf postaje skulptor kad uhvati taj nabor nogavice u hodu. Pogled u oka nepoznat, suviše prolazan, suviše trivialan za njega, a fotografijom sačuvan u svojoj vječitoj čvrstoći. Jer ta fotografija, ta smrt milicionara Republike u jurišu, nije samo španska. Nije dovoljno reći za nju da je španska. Snimljena je u srcu moje pradomovine, nedaleko od Kordove u Andaluziji, koju su moji preci tužni napustili da bi preko svijeta stigli u to Sarajevo koje ih je primilo, mada sobom nisu nosili ništa osim tih svojih tužnih pjesama. Robert Capa, nazvan najvećim ratnim fotoreporterom svih vremena, tu titulu stekao je već u svom prvom ratnom angažmanu u građanskom ratu u Španiji. Poslije toga pokrivao je kinesko-japanski rat i drugi svjetski rat u raznim njegovim fazama. Zahvaljujući svojoj umiljatosti, dovitljivosti, sposobnosti da ubijedi, da se dopadne, prodirao je svuda. Bio je jedini fotoreporter, ne Francuz, koji je snimio oslobođenje Pariza 1944. godine. Neobična ličnost, koju je u raznovrsnosti njenih osobina čak teško nazvati protivriječnom. Relativno niskog rasta, ali izvanrednog zavodničkog šarma i za to vrijeme tipične filmske ljepote, mogao se podjednako prodati za Meksikanca kao i za Mađara. Osvojio je Ingrid Bergman kad je bila na vrhuncu karijere, zbog njega je razvrgla vjeritbu i namjeravani brak. Sasvim izbliza je snimao najžešće okršaje i istovremeno se služio marifetlucima. Savjetovao je mlađim kolegama da malo drvnu kameru kad snimaju najdramatičnije scene. Hrabrost koju njegove ratne fotografije podrazumijevaju u najvećoj mjeri miješala se s kukavičlukom. Rođen je 1913. u Budimpešti, u porodici mađarskih Jevreja koja je držala krojački salon, koji je do rata dobro poslovao, zatim počeo da siromaši, da bi za vrijeme ekonomske krize gotovo sasvim propao. Majka mu je bila realna i praktična žena, a otac šarmer, mangup, kafanski čovjek, pjesnik i sanjar. Capa se vrlo mlad priključio socijalističkom pokretu i postao njegov aktivista, zbog čega je morao da napusti Mađarsku sa nepunih 18 godina. Opet si se tukao sa tim tvojim desničarima, praznoglavim balavcima kakav si sam. Pa dokle misliš da ću ti ja šiti i krpiti odijela? Sine, Boga mi, morat ćeš da napustiš Budimpeštu. Prikupit ćemo ti novaca za voznu kartu do Berlina. Svi zaposleni u našem salonu ponudili su ti pomoć. Ljude vole obešenjake. U stvari prvo moraš u zatvor, tako je naređen dobio gospodin Erkini, koji je muž jedne naše mušterije. Zatim ću ja doći, u dogovoru s njim predstaviti se kao agent tajne policije, a reći ću ti, svinjo jevrejska, pođi za mnom, poslije ćeš da vataš maglu. To mu je u stvari bio posljednji i jedini dom koji je imao. Ostatak života proveo kao gost po hotelskim sobama ili po tuđim stanovima. Berlin Ostbahnhof. Berlin Ostbahnhof. Jetzt fahren wir nach Birma hinüber. Whisky haben wir ja noch genügend dabei. Und Zigarren rauchen wir. Mladi gospodine, Da? pretpostavljam da vam treba pristojna, a jeftina soba u Berlinu. Ja vam je mogu ponuditi. Vi? Takva ljepotica
izdajete sobe. Nijedan pošten rad i nijedna poštena trgovina nisu sramni. Da, za vama bih pošao i na kraj svijeta. Sad toliko daleko ne moram ići. Frida, dušo, još jednog si danas dovela. Zaista si zaslužila svoju proviziju. Ako još upecaš nekoga na Briselskom ekspresu, dobit ćeš povišicu. Doviđenja, gospodine. Milo mi je što smo se upoznali. Bilo mu je teško. Ne samo u početku, ali on se kroz sve probijao, ili tačnije. Sve je savladavao svojim neodoljivim šarmom. Žene su ga naročito voljele. Kao što i on volio njih. Volio je naročito cirkuske igračice i kelnerice, koje je mogao da pljesne po stražnici. Osvajao je sve koje je htio da osvoji. Ali volio je jedino mene. Kasnije je imao burnu i za njega dugu vezu sa Ingrid Bergman, ali joj nikada nije ponudio brak. Meni jeste. Ko zna zašto sam ga odbila? Zbog ljubomore prema tim njegovim ženama svakako ne. Zbog ljubomore prema fotografiji? Da. Nisam bila stvorena da budem žena. Htjela sam da budem slavan fotoreporter. I nisam mogla da budem njegova žena prosto zato što sam mu zavidio. Bila sam privlačna. Muškarci su me jurili. Bila sam prodorna. Sva vrata su se otvarala predamnom. Govorila sam svjetske jezike. A on je osim mađarskog i njemačkog ukupno znao još 300 riječi iz svih jezika. I sjajno se pomoću njih sa svima sporazumijevao. Svi su ga razumjeli. Ja sam čitala i poznavala svjetsku literaturu, a on je obožavao kremiće i čitao ih zavaljen u kadi, punoj vode po cijelo jutro. Ali najpoznatiji svjetski pisci su tražili njegovo društvo. Kad je čuo za njegovu smrt, John Steinbeck je bez prekida 14 sati hodao ulicama Pariza, ne bi li sebi olakšao. Voljela sam ga. Nikad nikog drugog nisam voljela. Ni izbliza toliko. Možda zato nisam imala ni vremena. Nisam umjela da osciliram kao on. Sve sam stavila na kartu hrabrosti. A ona mi nije pošla. Voljela sam njega. I voljela sam njegove fotografije. Zbog kojih sam mu zavidjela. Proći će vrijeme i proći će vječnost. A nikada niko više neće snimiti fotografiju kakva je njegova fotografija smrti milicionara Španske republike u jurišu. Da, to je naša Španija. Španija mojih predaka koji su iz nje protjerani da bi došli u Sarajevo, da bi zatim moji roditelji prešli u Njemačku, Stuttgart i Leipzig, da bih se ja odatle vratila u Španiju, u kojoj ću i ostati, jer ono što su iz nje odnijeli, to više nisam bila ja. Naravno da sam nepravedna prema Kapi, kad kažem da to nije bila i njegova Španija, zato što je on jedan
budimpeštanski Aškenazi. Naravno da je to bila Španija, onog klinca koji se tukao s fašistima po budimskim ulicama i onog 17-godišnjaka koji je morao da napusti zemlju zbog ljevičarske propagande. U pumpericama komu je majka za put sašila, jer je smatrala da za duge muške pantalone još nije dovoljno odrastao. Bila je Španija naše mladosti, Španija našeg poštenja, posljednji veliki kolektivni san čovječanstva. Cijelo čovječanstvo koje je nešto vrijedilo, bilo je okrenuto Španiji. Veliki njegov dio je i otišao u Španiju. Taj Pariz, u kome smo se nas dvoje upoznali, Pariz koji smo voljeli i u kome smo se voljeli. Pariz o kome smo mislili da je jedino mjesto na svijetu u kome ima smisla živjeti, postao je u tom trenutku za sve nas samo prolazna stanica na putu za Španiju i ništa drugo. It is only radio that is able to photograph human speech, as well as it is only photography that is able to make pictures speak. Poslije su ozbiljni analitičari rekli da je fotografija bila namještena, inscenirana. Učinilo im se da su na razvijenom negativu vidjeli istog milicionara da se kasnije ponovo pojavljuje. Znam, kao što i oni znaju, da to sve da je i tako. Ne bi moglo velikoj slici nimalo nauditi. Ali se pitam, kako oni koji se fotografijom bave ne razumiju u čemu je strast fotografa? Strast da škljocneš dok svijet prolazi. Da ga uslikaš jednom, drugi put, treći put, 5. put, 50. put i da zatim kad razviješ film utvrdiš da je na jednoj od tih tvojih slika svijet zaista stao. Da je uhvaćen. Fotograf postaje skulptor. Kad uhvati taj nabor nogavice u hodu, pogled u oka nepoznat, suviše prolazan, suviše trivijalan za njega, a fotografijom sačuvan u svojoj vječitoj čvrstoći. Sudeći po načinu na koji je zaustavljen, metak ga je pogodio u grudi, u gornji dio tijela. Desna cipela, na samom dnu slike, prednjim dijelom se odvojila od tla. Đonom gleda u nas. Čovjek je izgubio ravnotežu, ali izgleda kao da sjeda. Grudi mu nisu grudi junaka. Ispod one tijesne košulje s kratkim rukavima izgleda još tanje nego što su. Jedan neuhvatljivi, nespoznatljivi, ali na slici vidljivi dijelić sekunde, one još jure naprijed. Zatim staju. Glava je već nemnogo zabačena unazad. Desna ispružena i prema nama okrenuta ruka ispušta pušku. Lijeva se ne vidi, ali mora da je upućena prema dolje, prema tlu. Do kraja obavlja svoju dužnost. I mrtvom tijelu traži oslonac, olakšicu u padu. Sjenka na zemlji čudno izvijena, prelomljena, kao da i nije sjenka čovjeka, nego neki znak koji zemlja upućuje nebu, nebo da ga čita. La muerte puso huevos en la herida. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. Nijedan narod nije umio o smrti govoriti sa toliko stila kako su to umjeli Španci. Smrti. Smrt ti se dogodila. Smrt je stavila jaja u ranu. Un ataúd con ruedas es la cama. A las 5 de la tarde. Na način na koji je umro Sid, umirali su Španjolci vijekovi. Tim govorom, na taj način, stvorena je kapina fotografija, ta smrt milicionara, na kojoj mu ja i danas zavidim. Bilo je divnih primjera tog španskog stila
I u ovom ratu. Pamtim milicionara koji je u baru prišao sasvim blizu, čarobno lijepoj polugoloj plesačici. Prešao otvorenim dlanom preko njenog tijela, zatim je to što je uhvatio, stisnuo u šaku, pa se okrenuo publici i zatvorenih očiju ponovo otvorio šaku naglo, kao da baca nešto u publiku. Dijelio je uhvaćenu ljepotu. Svima. Ali naročito kad je smrt u pitanju. Strast je u ovom ratu nadvladala nad svim. Potisnula ga. Izbile su na površinu ne samo surovost i mržnja, koje su oduvijek bile tu, nego je došao apsurd. To ružno dijete 20. vijeka. Toliko mnogo apsurdnih smrti sam vidjela za tako malo vremena, a nisam ni znala da je jedna od njih čekala i na mene. Na frontu kod Brunete, gdje se 6. jula 50.000 republikanskih boraca sjurilo na fašističke položaje, poginula je herojskom smrću Gerda Taro, fotoreporter, komunista, 26 godina. Pequeña Rubia, mala crvenokosa, koju su borci kao rođenu sestru voljeli. Trupe generala Franka krenule su u kontraofanzivu na položaje koje su crveni zauzeli u svojoj nedavnoj ofanzivi kod Brunete. Gospođica Gerda Taro, francuska fotoreporterka i američki novinar Ted Allen, vraćajući se sa zadatka, zaustavili su jedna kola s ranjenicima koja su išla u pozadinu. Dan prije smrti načinila je podvig. Kad je čula da se jedna poljska jedinica koja se već danima nalazila na isturenom položaju žalila da niko nije došao da je slika, Gerda je zgrabila svoje kamere, svoju tešku opremu, pripasala svoj revolver i pretrčala 180 metara po brisanom prostoru da bi došla do Poljaka. Bili su to njeni dotad najbolji snimci. Vozač jednog tenka, čiju je posadu uhvatila panika i koji je bježao sa linije fronta, izgubio je kontrolu nad upravljačem i poletio pravo na auto na čijim su papučicama stajali Taro i Allen. Uspio je ipak toliko da pomiri kola da Allenu bude spasen život, mada mu je razmrskana jedna noga. Međutim, Gerda Taro nije stigla živa do bolnice. Ova vijest može poslužiti kao još jedno upozorenje novinarima i fotoreporterima svih zemalja. Upozorenje od naše strane već više puta ponavljano, da im život kod crvenih uopšte nije bezbjedan. Sutradan ujutro, samo nekoliko časova pred smrt, rekla je kolegi, naprednom američkom novinaru Tedu Allenu: kad pomisliš na sve te divne ljude koji su izginuli u ovoj ofanzivi, dolaziš do apsurdnog uvjerenja da više nije pošteno biti živ. Robert Capa, pred ponovni odlazak u Španiju, otvorio je novine i među kratkim vijestima sa španskog ratišta ugledao naslov: francuska novinarka Mademoiselle Taro ubijena tokom borbi za Brunet. Tekst u listu Humanité bio je jedva nešto duži od naslova i saopštavao je manje više istu vijest. Uveliko se priča, mada nije moglo biti sa sigurnošću provjereno, da je francuska novinarka gospođica Taro poginula danas tokom borbi u oblasti Brunete. Međutim, iste večeri javljeno je telefonom Louisu Aragonu u Pariz da je vijest tačna. Te noći su Capa, Ruth Cerf i Paul Nizan, urednik lista Ce Soir, krenuli za Toulouse, kuda je Gerdino tijelo trebalo da bude prebačeno avionom. Ali kada su saznali da su međunarodni zakoni zabranjivali prenos mrtvaca avionima, vratili su se u Pariz. Tijelo je bilo prebačeno preko granice u Perpignan, zatim stavljeno u voz za Pariz. U petak, 30. jula oko 8:30, kovčeg još pokriven cvijećem iz Madrida i Valencije, gdje je zadržavan zbog oproštaja, stigao je na garda Austerlitz. Poslije smrti Gerda Taro stekla je slavu za kojom je toliko čeznula za života. Kad je Ted Allen još na štakama stigao u Pariz, Capa je došao da ga posjeti u njegovom hotelu. Allen ga je oprezno pitao: da li ti shvataš da sam ja u nju bio zaljubljen? Capa mu je odgovorio: šta ti je, čovječe? Zar ti misliš da je neko mogao njoj odoljeti? Io me innamori de noche
lunar me engañó. Si otra vez yo me enamoro del día del cuartesol. Ali njegova smrt je bila još apsurdnija, još strašnija od moje, jer je poginuo prateći one koji su nam trebali biti neprijatelji. Nikad nije zaboravio mene i nikad nije zaboravio Španiju. Govorio je čak i svojim kasnijim ljubavnicama da sam ja biće, a da je španski rat događaj kojim je obilježen njegov život. Poslije Pariza Kapa je krenuo, trebali da vam kažem kuda. Krenuo je u moj Leipzig da prisustvuje njegovom zauzimanju, oslobađanju. Nije krenuo da traži moju porodicu, nje već odavno nije bilo. Krenuo je fotograf da se slikanjem sveti, a snimio je neke od svojih najljepših i najtužnijih slika. Pratio je američku drugu pješadijsku diviziju dok se probijala preko Cepelin mosta na Weisse-Elster kanalu u sam centar grada. Ušao je u jedan otvoreni stan i fotografisao mladog kaplara koji je mitraljezom sa balkona štitio nastupanje svojih drugova preko mosta. Upravo u trenutku kad ga je Kapa snimio kako ponovo puni svoje oružje, kaplara je pogodio snajper sa ulica, po svemu sudeći u vrat, i ubio ga na mjestu. Iz unutrašnjosti stana Kapa je snimio seriju fotografija na kojima se vidi čovjekovo tijelo koje je skliznulo u dovratak i bara njegove krvi na podu, koja iz snimka u snimak postaje sve veća. To su snimci kojima je slavno zaključio onu ratnu deceniju koju je započeo snimkom smrti španskog milicionara u jurišu. Šta mu je trebalo da poslije toga ide u Vijetnam? Ljepota i smisao mog života bili su vezani za Španiju i za Gerdu. Drugi svjetski rat doživljavao sam i ja, kao i oni iz tenka na kome je pisalo Brunete i koji su mi omogućili da snimim oslobođenje Pariza. Doživljavali smo ga kao osvetu Španije, osvetu Gerde. Sad je osveta zadovoljena i nastupila je praznina. Ne praznina, nastupilo je osjećanje da nije ni bilo nikakve osvete. Ti mi kažeš da je Hitler lako mogao da dobije rat, a ja sve dublje i sve crnje osjećam da ga je on dobio. Rekao je da će iskorijeniti evropske Jevreje i iskorijenio ih je. Ne zanimaju mene američki divljaci koji jedino znaju da prave pare, kao što me ne zanimaju palestinski divljaci koji jedino znaju da kopaju rovove. Mene zanimaju oni Jevreji koji su stvarali Europu i koje je Europa stvarala u vječitom međusobnom trvenju. Zanimaju me Jevreji muzičari, matematičari. Zanimaju me oni profesori Bečkog univerziteta koji su svi zajedno nestali u jednom jedinom loženju krematorijske peći. A moj otac, onaj divni mađarski gospodin Mangup, koji me izveo iz zatvora tako što se predstavio kao agent tajne policije, rekao: "Pođi za mnom, jevrejska svinjo", nije htio da napusti Budimpeštu i završio u logoru. Moja majka, ona što mi je, kada sam morao da emigriram, sašila pumphozne jer je smatrala da za duge muške pantalone nisam još dozreo, otišla je u Ameriku i postala Amerikanka. A Gerda, Gerda zbog koje sam uzeo ime Kapa, jer sam rekao: "Sad meni mač", a mač se na mađarskom kaže kapa, ne može više od nje odvojiti. Gerda, ona leži na groblju Père Lachaise u Parizu.
Odvojili su me. Ovih 17 godina poslije njene smrti ja sam samo sjenka. Jer ljubav je otišla s Gerdom. Pitaš me dakle kako mogu da idem u Vijetnam. Reći ću ti, mene se ti mali žuti ne tiču. Ne tiče me se njihova sloboda. Ja joj svojim slikanjem neću nanijeti nikakvu štetu. Oni s kojima treba da idem nisu za mene nikakva kolonijalna vojska, nego jednostavno Francuzi. I varaš se ako misliš da neću moći da budem njihov prateći fotoreporter, da slikam njihovo vršljanje po tuđoj zemlji. 15 godina je prošlo od onog dana kad Robert Capa posljednji put nešto nije pristao da slika. To je bilo u ono vrijeme kad je Robert Capa kao čovjek umro. L'esercito dell'Ebro, l'esercito dell'Ebro, una voce rio passò, ai Carmela, ai Carmela. Nisam mogao da slikam povlačenje španske republikanske vojske, a da su svi mislili da ću taj posao najbolje obaviti, baš ja. I utrkivali su se ko će mi ponuditi povoljniji ugovor. Nisam mogao da snimam ta plemenita, hrabra i očajna lica što su u mukloj tišini prelazila francusku granicu. Nisam mogao da snimam njihove sabirne logore u Francuskoj, koji nisu bili ništa drugo do ograđena pješčana pustinja na morskoj obali, koju u to zimsko doba šiba ledeni vjetar. Logore u kojima su odmah dobili dizenteriju i provodili vrijeme čučeći što bliže morskoj obali. Nisam snimao ni kada smo se povlačili preko smeđih Pirineja. Jednom sam kao dijete sanjao u toj smeđoj boji more, njegovu vodu pri pjeskovitoj obali. I ono je bilo divno. Ali planine u toj boji su nemoguće. U proljeće, u rano ljeto, u kasnu jesen, one mogu biti divno ukrašene raznobojnim šibljem i žbunjem. Ali zimi, u februaru, bez šume, a bez Crnogorice, one izgledaju kao da su upravljanje od blata koje je milenijuma pečeno na nemilosrdnom suncu. Preko njih, putem kojim je Hannibal vodio svoje slonove na Rim, oticale su prema Francuskoj rijeke branilaca Španske republike. Bio je to oproštaj sa cijelim jednim svijetom, sa domovinom našeg srca. Španija je ostala velika svjetla površina na jednoj mapi, sada već znatno većoj od 16 zemaljske kugle, koja se postepeno zamračivala kao da je neka zla kiselina sa svih strana nagrizala njen papir, njenu kožu. Ne mogu drugčije da postupim. I ne želim. Sve što mi je nekad bilo važno rasturilo se kao perje koje vjetar nosi. Perje. To za mene nije nikakva metafora. To je najteži, najtragičniji događaj u životu najslavnijeg ratnog reportera, fotografa Roberta Cape. Događaj koji nisam uspio da uhvatim objektivom, a ne vjerujem da bih i uspio i da sam stigao. Bilo je to 6. juna 1944. u zoru dana D. Ogromna angloamerička armada približavala se europskom kopnu, francuskoj obali, njemačkom atlantskom bedemu. Nalazio sam se na jednom čamcu, transporteru, predviđenom tek za 3. ili 4. talas iskrcavanja, tako je bilo naređenje i ranije me nisu puštali. Buljio sam u polumrak pred sobom, jedino sam mogao da vidim druge čamce oko nas i ratne brodove koje smo ostavili iza sebe kad je kroz vazduh, nošeno vjetrom, s kopna počelo da leti perje. Da, sitno perje
koje vam je za trenutak milovalo lice. Zavlačilo se u uši, zatim odletelo dalje povučeno vjetrom. Ko to sada čupa guske, pomislio sam. I još Nijemci za Božić jedu guske. Da, ali sada nije Božić. Zatim sam se postidio. Roberte Capa. Čovjek ima pravo da u zoru bude bunovan, kao i da iznenada zatečen neobjašnjivim događajima iznalazi za njih sva moguća budalasta objašnjenja. Ali ratni reporter nema pravo na budalastu veselost, na optimizam. Guščim perjem punjeni su vojnički prsluci američkih marinaca. Tvojih drugova, tvojih ispisnika, tvojih novih sunarodnika. Njihova tijela, izrešetana mitraljeskim rafalima, padaju, a njihov nemoćni oklop od perja rastura se po bijelom svijetu, kao njihov posljednji tihi šapat upućen svima, ali naročito tebi, svjedoku, reporteru, koji taj šapat nisi umio ni da razaznaš, kamoli da ga razumiješ. Seule la radio peut photographier le langage humain, lui seul, comme la photographie, elle seule, permet aux images de parler. Gospodine Capa, recite nam još koje su to slobode koje američki ustav garantuje svojim građanima? Sloboda govora, sloboda okupljanja. Prisjetite se još nečega, gospodine Capa. Šta je ono što je u uskoj vezi sa vašom profesijom? Sloboda štampe. Ali znate, ja sam samo jedan fotoreporter. Motorizovana kolona napredovala je sporo, pečena podnevnim tropskim suncem i tučena svaki čas od vijetnamskih zasjeda duž puta. Istina, oružje kojim je tučena bilo je uglavnom pješadijsko. Zasjede su bile dosta po strani i nisu je mogle nauditi. Cilj im je bio očigledno da izvuku pješadiju, možda da je navedu na minsko polje, jer mada je kolona raspolagala oružjem svih vrsta i kalibara, uključivala je tenkove i vukla merzere, nije znala kuda da gađa, jer su Vjetnamci po običaju bili neuhvatljivi i nevidljivi. Morali su poslati strelce da se s njima obračunaju, a Capa je pošao njihovim tragom da ih slika. U 2 sata i 55 minuta naišao je na protivpješadijsku nagaznu minu. Čvrsto je još držao u ruci kontaks sa crno-bijelim filmom, ali je Nikon, u kome je bio uložen kolor film, odletio daleko u žbunje. Kao kod dječjih lutaka koje se sastavljaju iz dijelova, lijeva noga mu je bila potpuno odvojena od tijela. U grudima mu je zjapila ogromna rana. Nego čovjek mira. Od svega je ostala samo ta slika smrti milicionara Španske republikanske vojske u jurišu. Slika smrti. Slika. Obična vojnička smrt. Obična. U bijeloj košulji. Vojnička smrt. Fotograf postaje skulptor. Desna cipela. Iz juriša u ništa. Grudi. Dijelić sekunde. Mrtvo tijelo. Sekunda. Sjenka. Siva zavjesa. Siva zavjesa.
lice čovjeka je, međutim, mirno. Da li zna šta se dogodilo? Da li mozak još misli? Da li duša već sanja? Kad bih mogla da sastavim riječi, da mu kažem da je pao za dobro drugih, bi li mi bilo lakše od toga? Bi li to bila